Maya pabengi po kaya katamongan, iyabe talaking panalangin kaniting misa ding makatuki. Paraking kapasalamatan dari Sardas and Luz Medina and family, Imelda and Clifford Ray Umali, Tony and Rose Gopez and family, Jaime and Adena David and family, Lisa, Kate and Ram, Anthony Chase Gozon, Katrina Camille Gozon, Villa Villarais and family, Aileen Canlas. Para king ligtas dang pamaglakbe, di Ram, Jacqueline Crisel, and Neo Dizon. Para king anibersaryo ning kasal the Rodney and Clarice Gonzales. Para king special intenciones dari Mary Manet Pineda, Nelson Dampil, Joselito Garcia, Dick and Helen Galang, Ella Gomez, Eleanor Ventura, Jonel Pamintuan, Pauline Dairit, Socorro Garma and family, Sarah May Lugto, Camille Angelica Nuki, Benedict Gerald Razon, Patricia Foronda, Romel and Lori Medina, Francette Angeli Lorin, Prima Kiwa, Christina Miller, Carol Ramoneda, Dan Alderita and family. Para king malagwang kapaldanan at kaligtasan dari Sister Benita Reyes, Remio Pangan, Ricardo Pineda, Melissa Villanueva, Maricon Makadangdang, Ronnie Reyes, Perry Deirit, Rose Tiglao, Milger and Antoinette Javier, Clarita Doruelo, Irene Otencio, Pauline Dairit, Janet Yazon, Dixon Oronce, Carmen Franco, Danilo Asuncion, Jennifer Reyes, Sean David, Rick and Titat Miranda, Joel de la Cruz, at ding sablang kapatid masakit, at ding sablang ating COVID kasalukuyan. Para king pamanantabe at proteksyon ng banal na espiritu, king pamilya ng Ani Razon, pamilya ng Antonio at Josefina Guevara, pamilya ng Alfredo Jr. at Amelia Julian, pamilya ng Bert at Angie Bautista, pamilya ng Imelda at Clifford Ray Umali, pamilya ng Eusebio at Norma, pamilya ng Andrea David, at para ka rin hanggang alang kapaynawan da rin kapatadtang Meyango Nabie, Di Manuel, Teresita, Mark Louie, Juanita, Cesar, Marian, Merlo, Emelita, Rolando, Lai,